wa odidi Rasam say obo nipa on suban ne nseso se nipa didi a odoma nkoma so odidi wono de ese ne ho enti me pese wo bia ya adwenem me ne mahwefo ne matiefo ene wona wo bia ya na adwen mu se enti obo ade ne se wodidi a ene ne kwan me so ene fa so a obo ade no odidi papa mayenko me pa cho me da se esme da se odoma nkoma odidi okay based on enipa on ne nam me pa cho me metie me didi okay sa na unso didi ahafo ahwe enso so obi adidi ya se abinchi before pressure when didi a onya ahoden ti so onipa didi no otimi nya ahoden a sa na odoma nkoma nso didi medical ka se eniama ye na form ha no enye ye na enimo yewu yesua firi ahohom no okay what you say okay because wo ba no wonimu hwe obesua bibi firi ne maame ne papa ho okay any community ofiri mu okay enti so obi na bo wo de a na se wutimi enyini didi na wutimi fa ba wutimi ware wutimi eye bibi a ka hu se wo obi odo ba asase so enti odo makuma odidi papa na se odidi a ekwan be so na ofa so a odidi eno ni ade a ehia me ne mahwefo ne matiefo because ene wo ya bebia ya adwenim minim se obo na se obo no woni wo ade a etoso mienu na me pese me ne mahwefo hunu se wodidi dia ene ekwan be ena ye fa so ema obo ade ni didi lady me pa cho me da se miss me da se odoma nkuma didi based on enipa on ne nam tie ni ye okay aka ne no according to Genesis chapter 4 Bible say nkrofo mienu eye Cain ne Abel afi bidrui emomo koye so mo koba afode Cain no wodo efuo odua nyadoa entosi nyadoa meko jenene sa ne no pe nyina na bi ka ho okay Cain de ne bai na Abel nso ekuani a ono na mo no oye anwan enti Abel nso de odwan bai ade bi obi ya nsa besoso de oye no eho ade ne bi no oyedai wode ba yehwe sa ne mai Cain de banche bode emeko atosode nyina wode bai okay na moja nambi anka ho ene obeso onija oso oja ne wie no ohya ase se wode sa ne ma ne nyina eguso okay na eja na hye okay ene ma ne nyina okay na bra hye no ni wisie ne sese nka be koso na ankosoro na namfom ebe nsoso onija ene otwa ne dwan wotwa adwan ne mene emoja so ofom ene wode odwan ne to janom afa na wisie no papa na wonya nyene sa na unsusu sa na unhuru sa yesetia entesa papa so ya de mo odomankoma wa ahyansode pi okay so kon Roman fo mu a se ye be yi pope a okay ya de omu aspiring popes ni nyina de omu nyina ahya dem obi ahya ne dem individual rooms na ewusie na ebe pie no ewusie ni pie free soro dia ne de be fita na beto ten akosoro no okay say nipa no odomankoma yi no okay according to the Roman concept okay ebe die pie nanso ene ne ya black okay womo ko Roma womo nim sa semo American okay etu odomankoma wa de a o sembo a ode gi nipa so enti Abel die no na eye odwan otwa adwan okay ene ode to eja no so papa she de be she okay Cain so de na she okay and for irrespective of ensu na oba nchede bodiem okay still a she okay na so we say na amfra nkosoro okay Cain de Abel de no e we say na fro kosoro eno na be ma Cain bufu ye na o ka senti na cha se nyame wa anyame de na antum wo kuma de na ogitum ama wode dua bone nua na ko achi ekum ne nua no what you say na odomankoma kasai se Cain se nka ye ni yi a ka wani man ko ani me ye dan odomankoma wodidi no wode ope what you say odomankoma wodidi wode ope papa na ne adekodia tia odomankoma no owo ne de wope adekodia potia wope me pacho lady de o munyina ne say okay odomankoma ope moja wow odi moja
moja ye nipa moja odi moja ben nipa moja me pa cho da bi enti eye de moja se woti ye wo ba okay se wonum ye oda me pa cho betima che oba ekunare da bi so ntimi nkum oba anwe dia odoma nko anwe nipa enti fish mu moja na worry ana fa medical ka se based on nipa onenam okay mame wo boso okay odoma nko ma oje ebe emoja free nsem okay ena ebedu Noah so wodome asase odoma nko na di ka ba odua obo asase dua enipa eba ye wo se na nipa free ase do so asase no so no na bone ye dai enti onyankopɔ dome nipa na ebre odin so yire basa asase no wo wie no abrantie bi ye fe no Noah ebra enso yire no after the 40 days flood no Noah yi muwa no wode omukogu apamadaka no no okay wo yi muwa no omu hote ade bebo afode ne nyina ye moja ebra moja so ofom odoma nkoma te emuwa ne hwa no wo se Noah wunti mere mu asase dua bio okay eye moja okay fine na chese one Noah one nante wo moja semu Abraham Genesis chapter 15 wani Abraham so nante wo moja semu okay what you say Abraham kura kwa kope eba wani odoma ko ekasa woni na chate wo kwa kope ba no waka che nse twadwan okay what you say di odi ka se kumo ba papa ma me now say number 926 odi for line ni 0553 011926 adesuade bia wo ana wo pese wo hunu no fre odi for efenso yare bia da wo so amane bia da wo so osu ni koda na bia eda wo so no ofre odi for line ya odi for be fa na wo beje wo so ye be bia efun in no bara nye sisi a time ne so a me na so nti wo question bia no pakefato papa wo kasa ne so me pese me busa se oduma na nyame wasesa lady me pa cho nyame odoma nkoma nsesan musa ensesanim ensesa wo mu ye nipa ye adwene odoma nkoma nsesan se de na boso tie sa na otie na mu osesa na kwai na kwai mum na sesa na sesa na mo no de onsesa enu nti na obi wo ho a enkane no onkwa sori okay se obi benya de wofro no se wasakra anase wo kwa sori wo se masakra okay wasakra oda so de nipadua dada no a ensesa bia green wa dey wasesa no ebi ana first onum nsa onum si great wo pe ma wo ne ma bia ensem fata o se sa ne ma nyina magai menya bio nipadua no ensesai na mo na kwan no dey wasesa nti odoma nkoma o sa na kwan enti na me bo nsem bi so ba se woni Abraham nante mojasem so woni Moses ebe nante mojasem so Moses ana da na epoma ede ma Joshua enti na Moses odi ka twadwan ansa na odoma nkoma kasa enti omu beko ba bia omu ba afode a na ye dwan na the same road no the same poma na de koma Joshua no Joshua wan twadwan wan twa nantwie wan twa ponche wan twa hwe ebra poma no kodi ni nsempe Bible say Joshua na Israel man no omu pass through Jericho ni at omu nti Israel man nti ni at Jericho for pono na sabe ya Israel for nti menya dai entwem na Bible say Joshua kotere subontere bi friend Jordan wote hu a na bra opaja na ni wo hu so bari ma bi gina nim tentenso ye okuta nkrante na Joshua ye bold e ko ne nchen okwa na okobisa ne se wo ka ye ho ana se wo ka ya tamfo no ho obofo ne ka chen se me yanyankopon dom so safo hene afa ne mabasa me ba beboa mo what you say ebra na Moses ani nyame ne nam no na nyame no kasa true Moses no a but Joshua de o ma abofo ne bayi ne ho adi enti na Moses o twadwan na so Joshua de won twadwan ne nyina nyame kro no a etu nse ekwa fa so ne Moses nante ye no enye the same way anu one Joshua nante ye Joshua ka kire Joshua say wo say me ba Joshua me di wachi say me di Moses echi no sa na so me di wachi na me so say ye den na ye nam na ye hye na ba bia obekro enu ba bia obetia honmo me de honmo ye dai amaw na me so say ye den na ye hye ana wa ma Joshua ntwadwan na so na Moses nso twadwan ne nyina the same spirit no a eti nyame onsesa na mo na kwa no ye dai osesa papa na lisa
ene tum Kristo Tete ene soma yesumi sai dan no enu nti na wode Kristo ebe de ma yen se sa mogyasam no nyina eto atwa lady me pacha me da se so ko afa sa side ho a me won sem bebre kan atiefo no won na won kodare ye wonim bibia na na se omu ye lay people no won temase okay yesu be wu da ben owu okro ben so na ifa no owu ye what you say ename nko ho okay enti yemfa ho de ne nto okay so bi sa me ho asem a ebi a one day once upon a time benya bre ni aba ba wusum ni ahwehwem na edene say bibini betwa sa na adwene okay medical ka said the name Jesus Christ no it was invented by the whites nanso ye wodi bi ho a abrofo na chepo ye eno mo de be Jesus edini ye Yasua Hamashiach ena meka cho say sa Joshua no ana say Joshua no no ye Moses somfo Moses akoda ena poma na ye fra ne Christ ana say poma na ye fra ne Hamashiach enti poma no ono no odoma nkoma oba ade no na poma na ye de to fom a na adane wo enti odoma nkoma ya wan ya ka wo a wo ya de an enipa ba de say nipa betimi ate ase ji won na wo pa bibi asua unsa okay na so Joshua de sa na ma we nyina wa anya dai wa anya bi enti e kire se odoma nkoma no obo ade onsesa na mo na kwa na onsesa based on nipa person ne nam okay obi me odoma nkoma frɛ me no ene o ka kire me se wone me nante wo mogyasam so papa nka mi bebu sa pa na wa yi aben ebre ne nti okay o ka kire me so wone me nante wo mogyasam so okay na me so mai kwa be so na be fa wone me nante wose me no be nante wo aforebo so okay tiene yo okay wa ma me bibi sa me fanso sa me nton wose enye business nti no ofre me entu amama nka sa me nkote anka afa me bu aso dem asore ba eba me nton ma wo mo wa anya bi okay wa ma me nsuo sa me nton wa ma me bibi sa me nton okay na mo bia na enipa bi aba na dia na kra ba kire nipa bi won mu a ne kra ade se bia de nsuo bibi ya dai ema no wow aye the direction of the spirit okay so aka ti o se fa nsuo ye we mu obi a na no nkyere se eno no you ya fa nsuo ye okay what you say okay ye hwe ye se yesu time okoshia ni frɛ ni bi okay what na num tasuo ena ode gu fom ena ode fra na te ena ode ye nani wo wi ena o se kwasu bantere sirio mu kokko huru ani so wakoye no eni re ye dai wo sa koshia ni frɛ ni foforo wa ntintasuo mu fom na mo ode ne nsa to so kai say eni ye dai enti we che say God is not a one way God okay enti osesana kwan based on nipa on nam enti meme de yakọ fa so on me nam no was Psalm 50 verse number 5 fama say wo sa quotation ka de to so mame Psalm 50 verse number 5 tomomo abo was momo abo ama hotefo anu mame ona for the boss eni ne agurade wa pam yeah enti obi bia beba me nkyɛn okay meme kwan aya for the boss okay wonya beba for the maja okay na ka wasem se we na me pese odoma ko ayedai wa ma me ya pa na ya adwuma okay enti wa ma me dwan wa ma ma ponche wa ma me nantwie ene wa ma ma kokko wa ma me kosua enti aduane pempa kafra o ka tie me se obi biara won ne benya pam biara okay do obaba for the amane bia okay aduane bia nipa ne die bia odoma ko so yedai odi bi wow enti so odi fufu a odoma ko yedai odi bi wodi gobe aduane bia bedi bia odoma ko yedai odi bi papa so bodu amame ya line ni ya 0553011926 line no ya 0553011926 ene yesua de se wodoma nkoma wodidi wo bia ubetimi abeto e de amaye na ya busa nyamedifo se wo asembisa bia ana wo nka to so obi enso a ubetimi afra line no 0553011926 meda wase papa mpacho yenko
lady me pacho eni panti ase se odoma nkoma ade bi a wa asase so bi a ne dia so okay Psalm 50 verse 13 Psalm 50 verse 12 wa okay wo say anantwie ene nwan ene biribia e me dia okay esra so so holy ewura mu mu odoma ene fie mu a okay entotebo a ene ya ka ne say entakrabo a de ene nam eso ne nyina ene dia hello Bye. Bye. Obedi di atemo. Hello. Kwante do kan. Ose sofo no ya boa pa nyame be no odidi. On we na ma nipa nya problem no. On se da bia me ka asem we yi. Abrante ma chew wate. Ma chew. Oba kire kwa be fa so obeda. Me mo hu se me ye different. Aya adusua na yesua. Okay. Sa won ti ase a ebi a menua ekwa be so no wa kire mu. Me me simi ntwa dwan. Asa enkyeremu yi kra na wo de ma yen se. Me ntwa dwan. Okay. Wan na didi o mo mpaye. Okay. Awurade me so se hyira so ne anto nsa nidi. Okay. Enti odwadwa ntwie se na koma mu se nyame bi nya dai. Eni ho. Enti Moses a wotwa dwan no. No otwa dwan ma wan. Abraham no otwa dwan no otwa dwan ma wan. Adikanfo na no mukunkum wa no mukuma wan. Media me se nya sa kwa so no de me nam. Ma chem se Moses no otwa dwan. No ogu nsa. Okay. The same rod no na kuta Moses anu ode yesa no. The same rod no de ma Joshua. Okay. Joshua be so mu antwa dwan. Okay. Wa ngu nsa. Okay. Enti eno so yemisa se nyame no ode Moses ye adwuma no na de Joshua ye adwuma na. Okay. What you say? Enti me ntwa dwan. Okay. Me uba me ncha ensuro. Nya fa na me kwa kire se kwotwa kwafo odwan dwanpo otu adua fabra. Me nkuru fa nya kwankere ma wo. Me nkuma akokọ. Me nkuma buwa bia. Papa na obi wo hokra mpo a wokọ na sorry fie a. Wono obeyi so anointing oil e de aye adwuma de ama. Obi nso beka se meton dokono. Ono nso do dokono be ya kwankere de ama. Ono ne de obi nso beka se meton yesu moja. Ono nso beka se oton kosua fufuo. Ono nso beka se kosua fufuo no oton. Ane kosua fufuo. Obi a ne kwan a. Obi a ne kwan odoma nko afa so de ye dai. Okay. Number ni 0553011926. 0553011926. Papa yenko. What you say? Me kwan a wode me nam so no. Okay. Enu na me kirem. Enti odoma nko odidi. Okay. Sa wo aduane wura wo yam de ya. Na setimi ko yam ko de ka hu se odoma nko aso ai dai. Ye wodie no. Enu obi no no so odi. Okay. Na me wa nkyere me se obi ba ma ne mfa na ntwie mra. Na me nko no. Nya sa akwa no so no de me fa ye. What you say? Enti so otie wei na bedidi atemo a. Na sa kyera onya problem a e ye me. Papa. Baby aka. Aromo. Ibato me da si bebre fato so na ye wi a na waka ye wo kuma se sokoban line na wo frɛ ye na ye pon a wo betimi asa frɛ line no 0553011926 wo betimi afrɛ ye wo kuma se sokoban enti wo pese wo ba ho no ma wo frɛ line na ye the direction ne be ma na waba me da si bebre papa yenko let me patch me da se se Ghana for sua de adesua na ye mpe on say enu na me kan say me say lack of education adesua ni ho and as adesua mpo ho a when I ready so beti obi are addicted to Christianity enti sanya ne sofo na kan ya oba bedi watem okay where the free 055323 hello udini baby akase free okay o kase free mama ta me do papa pasiada eno so ye adesua foforo nti me pa cha lady mama nyina no okay oduma nko e sha da bi mo obi so obi mfa nsom no pa cha fa to so na obi nso beba so na tie wa adwen kire no why ti asem ni hello
Pacho di ni baby akase free. Yo papa yanko. Oh, That's it. Next caller. Hello. Hello. Good evening. Hello. Pacho, good evening. Fine, mommy. Pacho, mo hoye. Oduma kuma darumo. Pacho, mbese mbisa papa sa mukakila. Pacho busa. Sa usu dayana una mosubontin mo a. Pacho na sense. Me pacho fatu so ye be you ano kama. Me dase. Hello. Papa, me pacho na oka bibisa sa usu dayana we say ya. Mamenyi first caller ne de no. O say adenti na som nyame na kwasi ada. Okay. Me pa cha odoma nkoma empe da bi nto wo se da we na se odipa de som me. Okay. Enna ne nyina ye odoma nkoma de ya. Okay. Na o say enansia da wo mo onipa so de be ye adwuma. Okay. Da krope fa som awurade onyankopon. Okay. Nti se ebere no wo meme ho. Efia da kura eye me som da. Me se me som odoma nkoma. Eye me som da. Me dase papa me ye so wate ase. Caller no ofre ya no. Hello, good evening. hello. Good evening. Good evening, ma. Good evening, madam. Ya kase free. Me Pacho, me come si agua me kaso fi kunko. Okay, papa. Ibese ibise na kwa mama ka e ma wo. Eno no nyame Papa man ti asem ni e wo sise obi ka se kwota abro no ma no wodwa ma wa. Me Pacho se. Asam na kan na mpese me usisu bi. Me je se kuko bi am abo ba bi. Aha. Wo ti koto koto wo na wo panyo. Akwanchira ma wa. Eno eya na denye. Me pa cha me da se odifo be yi wa no. Pa cha fatu so hello. Mati. Hello, good evening. Papa said ye papa frey ya wo bisa no wo say se obi okoba bi na osofu bi ka che se koto abro no ma na onkuma wa eye ana se enye me gidi se ye nipa no no so na kwankyere no mpacho papa de omu nyina ne se eja boaje me pacho me chia okuma se konkole ene oba fidie so me da se de omu nyina ne se medical ka se odoma nkoma no wo kwaya ofa so no obi ya nante okay enti bi o se odifo na akọ ne nchen ono ne kwan a odoma nkoma de ne fa so ene no okay eno me tena nka sentia hello say bone good evening hello good evening ja ya o kasa free okay papa kasa Osum bebre nyame pacha fatu so netie nyame ne do so na mom dia waye kese no hello odifo be yi wa no me da good evening dafo Me pacho, mbese mbisa papa sem. me pacha obusa Me pacho, mbisa ma asem no so. Wa ma na nyima no wa yi obi ano. Mbisa usu da ya na wona mushi. Wona mosubontin mu a. mama obe yi wa no me dafo na ko yi ano no obi ba enti fatu so hello good evening wudi ni baby aka se free Your friend Madam John, because na ya de wa yi die was in the movie down almost you should move so on. 01196 sa line na wo frɛ ye pon wa no wa frɛ na agya yi wa no me pa cha why me da se bebre papa na obi se wona mu hello good evening
Hello, good evening. Udi ni baby a wo kasa free. Odi from Pacho. Hello, good evening. Hello. Good evening, Papa Pacho. Udi ni baby a kasa free. Evening. But your friend Kwame, your friend Kwame. Evening, your friend Kwame. Papa ntie wo ho Your friend kasa. Kwame. Okay. Osafo yanko, Papa yanko di Me for. pacho etiefo o ba fidie so a ya diketi mo da bia entie ho TV no so ensa metie ewo phone no so wo betie ewo yi no so a no lower wo TV set no de obeka bia bete wo ha me pacho me da ase wo ma bi frey Wase ensuo. wase wo so da na wo gina nsuo mu a me pacho emini enema bebre enya ade ba akopɛ no kre wo so da na da subontirim ebia na wutwa na wuntimi emfiri famous last call abaso anu ama ya peke why ena ya nka da so ho asem okay but wonya bebisa de mame enyina no okay wo so da na da subontim ebia na wutwa wo ba ya wuntimi ntwa no oni ate okay de edi kan nie asam kese e ba beto okay na asam kese e beto sense wuntimi antwenti asam no to wa e ba de so benya boafo no kre ebi so ho a wo ba so da ye na da nsuom da bia na wudware ebia no odoma nkoma pese o yedai wo frɛ wo what you say wo ne odoma nkoma nya alliance bi so hwe odi hunu ni bi na ohwe akire ma wo odi hunu ni te sa odi fo skadwa sa na meka no kwasem what you say no ohwe akire ma wo enti dan no nya se wo so dan na no conclude say no obi ka ye enti sa na te da bi dai bi won mo obeso no na ewo ni meaning what you say okay enti sa wo nte dai ase a fraud hunu ni te sa me number wo fra na ya kire omu yi okay ni abisa how wa osi so da ya ne fa okay waso ato so mpre dodo osan okay what you say ana obi nso bisa question bi am so ka say onyame ana onyankopon me pacho ya ka nyame a ana ka nyame a onka hwe no kre ete se wa ka se nipa enipa do so bebre enti nipa mu di ai na wo hwe no no kre na mo nya ka so onyankrompon a enyame ni mu nyina de opon kese no ono otwe de ampon enti so onya kese nyankopon de a na che se wo ka enyame ni mu kese no okay enti me pacho kola na ofre ye no papa o final word na ye fan sorry me pacho tiefo ya damase wo amofre nyina eje nhira mo menim se nka mo wo question bebre anka betim abisa nanso ebre no ani afa on fan line enti me pacho so pese wo ne yedi nkomo ebia na wo problem bi na o pese eja fa me so eboa wa me pacho me de aforebo na mebo obi bi obeba me nche bia eja se eya aforebo na me nton bibia nso mawo me mfa oyo nya adwuma me mfa bibia nya adwuma wo de ne se wo ba be yi 500 cedis enka ne sika 5 million de ato fom wo case na da so no emfa oni case ne dodo se de case ne tie bia wo de 500 cedis wo nya yi a boso mpaye ka won sam no a wo pese eja fa me so ye no kasa ansem no nyina aguso wonya ka guso wi a me pa cho fato wo wi a kofi de aka ne se fa eja dance ye dai ebra na se eja boawo na se okipu dance na ayo adwe so me dia dance na be kwa akogina kase ma ko dia dance dia eno de obi anka hwe na mom kwase adua yentia so mpre no ebra bi be so amo asa nya se wo be hu se eho na onya wo bre tuntu wo be sa ba bi o de odi ka ye no eno ho emfaso na ansa papa wa kira kwan se obi hwehwe wa me pato me Kumasi Sokoban okay me wo Kumasi second capital of Ghana Kumasi ena ne bro no e fra no Sokoban na me wo na kan hu se Sokoban so ye kuro kese enti ewo bro no bebre enti me wo Sokoban ne bro no ba ko e fra no Petuda e hono na me wo me pato me signboard e ye 0553 011 926 e bia na obi wa chirichiri na opesen ko oba pa nanso ne brenti ontimi mma me pato fra ye no be negotiation papa me ha oni weni hia me de hia no affordable wonya bo afford ya distance is not a barrier wonya do affordable ba eja be fam so ayedai aboa wo provide say wo hawo woni hawo de ya emfa sika bi amre me pato bi na opese so masene enti papa me fra na me de wi amawo papa ncheche me de me ma wei eno ye wa efri wa kuma me na de che me na mo so do adwuma na eba de a me pa cho baba for the 500 cedis apart from 500 cedis me no ni sika sem bia bio na se woni akiri ana se wo kwan so de a bra na me fama ninya dai ehu se menya hu a
wo ha bi ade ba bi agya be fam so ayedai aboa wo ama bibia to atwa enti esu na wo su no me nua meka to se gya esu na yare enti ne esi gi dan yare enti ne esi ya kan se kwalebu enti so yare na ko hospital na konya yare sa na se doctor no amra ufie amra mesa yare a eya asem sebe agya nhiraw agya hu mobo no mi ekwa ma wo me dia no odi force kadwa me number is 0553 011 926 me pa cho me dase sa me ka kire ene so eya desua yesua nyame di fo ma yehu se sa otwadi ampon nyankopon sa odidi kane ne nanka yenim se sa nyame didi na wama yate ase se nyame didi dia ene eya so eya desua de onyankopon onhyiraw na wonya wakoma so ade ma sa wo yare ohaw bi da wo so amane bi da wo so sa wo yare da fom na wabubu bi wa abrochire na wo yare a frɛ odifo line no na odifo beje wo so na de wo bia no odifo be ka kire wo agya wo nhyira wo pa papa na wo se wo ka bibi me pa cho me chia me ma me chia me ba pani na agye enu amantimi anya akwanya anchia famous ma mentemente ho kakra bi me chia me ba pani na agye agya nhyira wo ne ma chia me manyina aha me chia me ba akua sika pani ne ma chia abran sika kuma na fe ma chia me ankasa me twotwo mutwo me ba kuma na akua sika me chia wo ne ma chia bige ene obi a wodome ene wa wota me especially wa wota me na me chia pa agya nya obi akese me dase o kire be se hia ye be se hia oduma kuma ya aduma wo kina 5:30 to 6 o'clock shalom peace bye bye. Abisi waje bre na wo hweme me dia ne skadwa nyame kese oduma nkoma bo so ne asase a ya fre na oba ade no ne de hye konkron ene me ana oduma nkoma soma me wo nkyɛn same mfa asomdwe nsɛm emraw asomdwe nsɛm a me de nam ene sɛn odofo me ka bibia kyɛ sɛ abrabo a yebo ye mana kwawo ewiase na ho kwawo ansa na bɛbɔ bra na obetimi ade yie ne de sɛ bibi ta akyire ema obi ntena se na adaw mo obi nkasa nwa adwenem abrabo na yebo no